This is Radio Sabah calling from Jesselton, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. Tau o kupo o tuhun, hadao kupo o tuang, tau o kuo kadazan, hadao kuo tangaa, hadao kuo tombingon ka, potudungo kudo osogit, poigomo kudo osoi. Potudungo ku do abakas, poigomo ku do ohigkang, potudungo ku do apandai, poigomo ku do oiho ka. Inait by a Kadazan priestess reciting the creation of man. Matapot na ina nakabasa izo nga kumuzon do historian izo ti iti na ibidang ko do manaizuk do onuno po sususan ito to tapot po paguhuh tuhun do toko patay ko history pasal pamagunan do misti do taimon do nitungan do toko do logical with evidence of document sebab ogumo ge fox lo te tanong nga bido manta do dusunology do manak si ho do kaintahangan di
au otopot tom nakahasa ang kumay di. Pamitian po mega kay ziha gundahing tepantangom. Patangon ko ziha di, JS Sundang di. Patangon ko bagi ziha da dito. Mimang ziha do otonomi hutun Sabah untuk di kunya nok Borneo. Nga kadeha kadamay info so bo nga nakadazan do kumado tun do dusun kadeha ziha nga au no koy ho do susuzan to tepot do ingko nakoykot iti bos om ngan om sinuatan om sinipilan do dusun padahal tuhun na po day North Borneo dunayhan to ko nga indigenous daw ituhun na asli na po nga mega kay tuhun do tambunan na po nga tuhun do Tivon kaningaw na po nga tuhun do Kuijaw tenom na po nga tuhun do punganan do Timogon tuhun do Tagol nga widiti om Ranau na nga tuhun Kimaragang papar om pinampang at tuhun tanga om tangaha kamay nga widi jadi kay kot na pay bolitis dahil Sabah untuk di taon Cebu sa mga to si mga podan o kung ketemu da kapal gay Ziho na po nga suminakay na kapal dat jadi tuhun na po kayso dito tayo manay mo diho di dating nga tuhun nga witi Brunei tuhun nga witi suluk tuhun nga witi Bajawi madat diom do izo di tuhun British do sebagai guide kamay di sumuang na kampung-kampung bito dah di kumadehad bufot nga witi no dehad mambakot dehad pinampang mo tayo putatan sumusuy do bawang gay kan ya bawang papa putatan pakito na po dot i kominan di desan nga do bawang di diom woton no di do na British omitian na po nga Brunei di tinga kibagya do susupu diha nga widi magada menteri babu nga widi no mamungut sukay nga widi pinampang nga widi itina pa wakil-wakil ini tuhun Brunei di tinga memang no mobos do itina pa tuhun nga widi tumun manta do nuhu manta sakit-sakit kadapi tuhun pa Malazu Muhammaden nga may di Owen Rutter nga Brunei tuhun do beti tuhun silam nga widi nga mobos tina Malazu Brunei Malazu do ini rekan-rekan kawan kami dagang kami rekan-rekan kami dari Sokib dari dusun-dusun tua so dusun apa dia Malazu nga okad ge dusun apa itu nga bos to Malazu nga sebenarnya mantan nga widiti Sokid bah jadi tun Malazu Brunei ini Muhammaden kadi Owen Rutter di hobi kuang mo bos mereka ini woton pada turun British isai tikam mereka ini adalah orang-orang dari perdusunan dari dusun-dusun kah jadi ini populista di man pesuatu di rekod do tuhun do Brunei do sengyan pemenak do anu gay sukai tuhun do pinampang kay say nga punganan apa di ho do dusun kah tuhun manta do dusun koni ko etnik bahiti tu ino kemudian ko do go bulan te ko gak confuse kan ko mesyo do English ko do magisuway-suway ga hobi ga apat ngopo do etnik daiti tadi tonggo tiso mega kay mahan di sa hadibo di itiay tanga tagaas minokok lotud Kimaragang Tivon Kuijaw jadi ge au kondom itu na bolitis di au kondom so dinay ko ginumu tadi tonu do no di tuhun bolitis iti bos do Brunei do dusun lah dusun lah semua dusun kadi paing kabati tadi guntalo di vokon kok jumpa na po di tuhun na Brunei tuhun na British nga guntalo di vokon di yaki-yaki di ho di au abalani do mo bos do Kuijaw kate ko tuhun do Tivon zo ka au balani kumusok siya di ngam mana po di enforce siya okay do tuhun do British do siya su tuhun dusun ka tay mo di ho ba di kiba di gambal di Pinas di kinekatan di Prince of Wales ka di keke diom
timung na ni ngawi tundo mangkahak tanga ngawi poswato tagagas orang-orang dusun ka ataho ba ataho siya da identity nga tabi tapantang ko kumari tun pinampang papar bofot tu aw ataho siya kadeho okon ko dusun zikoy tuhun kadazan ina inlainingan opisol DO gihay si Owen Ruto di sa ibu sa mga to sa mapod di himoton siya di kongo siya di bos-boson nga bitundu mintong kop ge siya di siya ga DO dia DO do tun English kiwa do dokumen ko ba itian po kagumuan na tun dusun te kay tun may noy minorita nga iso evident tumanon do police do tanong mitch iso do evident na ba mitch no pa daw tanong pa daw nga tuhun na patako dusun nga mantada nunuk ragang what evidence show me your evidence I saw the evidence ito binay tapi itian na po bawa sa kadazan na bangsa sang kibada dokumen daw kibada evidence daw iso na po evidence daw nga book di Owen Ruta sa ibu siya mga tusdong dalam sisam the pagans of North Borneo Kiba ka penswa daw di page 30 and 31 na ko da di do kadi uno to mino boss do tiana po tun badja nga binti bo tiana po murut diti nga nohos man tadok boss do badjaw do bulut ya tiako ta bulut na po ti murut na po ti nga boss do tun badjaw iti komozon di do orang-orang di bukit itina real meaning do murut ya siyo ya murut to nga orang-orang sokid dalam bahasa Bajau. Na onu di bagu do tun murut tiat itina po bangsa do murut iti nga okon ka murut ngana po bangsa di Tagasa nga punganan tuhun do Timogon tuhun do Tagol keturunan do Dayak ba hati Lundayo nga toy mo di bagu di nga no murut ka bagum do di zo no di do bangsa bagum nah kiwa di do mulut do bay na padahal kadazan na po kamazon nga tuhun mamagun lati na po da kadazan nga tuhun the indigenous orang asli that's the real meaning of kadazan tuhun ni point sandad original siyo okay? Original mantad do tanak do Borneo iti no kamazon da kadazan kamazon tuhun do Timogon tuhun do Tagol tuhun do Kuijaw mangkahak nga biti nga kadazan nga bibo iti ino sabab do susah siya ng malati ti history kiwa bago di record ke evident daw kon ko tanong pisusuan topot di tahun 1000 bahungatus o bahung po ng bahu dayhod kampung Limbahaw panambazangan di Twinidong do missionary punganan do Holy Rosary Catholic Church kakali bayno idlimbahaw kiwa do book do baptism di hadi pinapabaptis minamodsu i missionary nga viditi tuhun tanga di suminuang Kristiyan ang poswato na daw day book do baptisan di sa ibu bahu ngatus bahu nga po do bahu tabi nay do ngan po dituhun tanga diti nga Kristiyan daw nga ingka ka bangsa poswato do kadazan ka poswato do kadazan 1888 komozon paguhui tengah-tiagak tunfuad o mi kadazan society di do pinapatunod siho do pinapabu kumenda do Kobol Commission nogi itia tungku raman do dumadi do partner do Federation of Malaysia iti na iso condition tay ko isyarat di tunfuad di do kadaw misti toy mo nuongan do kadazan o kon kodusun o tumbazan zo itunfuad di datu pitong abin no kayo se do susuzan di sa ibu bahu ngatus bang punong bahu sa ibu sisam ngatus no sisam do ngan kadazan bo dadi au toko kotay mo tay ko awi otopot do minonodo na po do boss do sinipilan na kadazan ngitun fuad awo topot di
Sebab iti kadazan na pwede ti nga pinasuat day record di Owen Luther di Holy Rosary Church Catholic di 1580 bahu. Bangsa na pwede tituhun kadaw nga kadazan. Nguzo intangay abuli to ko intangay babay na hud limbahaw. Hud church daw kiba do record di tahun 1500 bahu book do baptisan do bangsa kadazan kadi ulang putih missionary. Jadi mangay no papasugo di ho di 1950 tinay mo nga dabaliti si boso kadazan di ina di kikongo to ko da radio do no Borneo Sabah di do pangan kadazan ay so na pangan do dusun ay so pangan no murut iso no bos pangan kadazan 1950 radio Sabah iso no bos di i bos do diha madatang ala pangan kadazan nga iti na kada di na di ngawiti pergolakan is a political thing lah ka independent okay tay mo di bago do dusun di bangsa no di kam what to do no tay mo di anangan si ho di tuhun politis minamungan di ho do dusun padahal kiwan hay dangan pinatak lo kinengan no ngan desandad do tuhun ngawi di mamagun tuhun pasok na patapot nga tuhun kadazan iti na nga what has happened auri to ko taymon pa dito ko na bangsa no murut okay taymon bangsa rungus taymon bangsa dusun taymon bangsa kadazan taymon nga nakababak di migaze dia sundang di minonwi dong ya di aw na nangan siya di unko ya dia penodon di pasok mamugun politikom ni buvan tuhun namatad poponong tambunan tuhun nga bido murut do tuminano dia ha kadi dia ha de mino bos do you cannot enforce the name kadazan to the dusun kabago dia kiwadi do usdah zama koding kiwadi ngawi di do susuvay pawagum nah itino di do na dadi di do baino dadi onu komi ku izo sebagai historian au di toko kanu do defend au toko kanu do mobos do tiana perungnya ngatung kadazan tiana ko ngawit tivon mangkah kami ngitung kadazan tu zioho di nada di bagu do majority do baino tu binai zioho di nada di majority itia kadazan itu i 1950 majority hide sebab tuhun tambunan ngatun kadazan tuhun tivon kadazan tuhun do timogon tagol itenom nga tagol kadazan timogon kadazan 1950 lah baino no pudi nga minso sendiri do zikan panga tuhun kuijau tuhun tivon tuhun kimaragang kan nada di bagu majority ka bagu ti tuhun do dusun nada di no minority to ko de koisan to ko sondi itini keluhan na ginaba ko tabinay koisan ko basa ng kadazan tinimpunan do kadazan society 1964 here Huguan Sio no do kadazan iti Magnificent Seven guys Datu Justin Stimol imamay kusondi Datu Richard Wong Maning songhun man tadi tuhun minanoy dong do koisan ko basa ng kadazan iso kampung ba di Datu Wong Rangning ni mamay ko siya di kazon ko siya di Datu Richard Wong di kampung pinapawa siya guminazo nga na di Australia kasi bay no one of the Magnificent Seven sa Datu Justin Stimol kakonong upo niya chairman the KCA na pang Darius Binyon no tok di 1960 kan ko da sa sabab na do political maneuvers to isay minunod the mistake from dominant kadazan in KCA become a minority in KCA itself koswang na dia di dusun KDCA na di dabay na misay di dominant di KDCA bay na tuhun na dusun isa yung Huguan Sio do tuhun kadazan may na kadazan na po nga is created not to be the tail kaya kadazan is created to be the head kadazan is part of the partner they are the one who used by God
to form the Federation of Malaysia. Isay gay. Tun kadazan, tun tako. We are the one who pushed the partnership, and we have no issue and problem with the Dusun during the time of Oki Ki Gunsanad to proclaim the Tadaw Tagaso Kamatan when it was proposed the chief native nga di dahil kaningaw kondom ko pumato di okay kigunsanad ge propose do dizon na magavaw Tadaw Kamatan do official mangay no di ovito di huguan siyo Donald Steven kumad British government na proof ge sebagai Tadaw Kamatan ni 1960 kan ya ay so masalah to ko do tuhun do dusun patay ko no po nga dot diso political like KDCA even though the official website the KDCA na pumubos nga iti na po nga kaysanon politician katapi intangay na that Tan Sri Joseph nga politician kaya siya paguloy misay bay no buhawan siga dato Jeffrey politician lagi buhawan siga Maximus ang kili politician lagi siya masing-masing do dumadi do huguan seo do dumonto nga nadadi dia minority toko dari kada KDC dusun dia majority dia huguan sio dia menempuan do KDC di nga isfe juga lah sebab do kiva tuhun dusun ngapain suang tadi siha di nadadi huguan to sio kamazon na penting nga technically saying that huguan sio dusun na i huguan sio do kada zan baina isay huguan siyo dotun kadazan tinagas sa huntuan dusun matatamunan ingka baiti ina sebab menjadi kadazan society sabari da auz at setuju di man bagu di ho Dr. Benedict Pino mi engineer John Anthony do dizon ba pison bagu kadazan dusun menjadi kadazan dusun sebagai etnik bagu tata tebinay no ko di gesyo di tepengka ni paguru no po official language no po do KDCA paguhoy nga kadazan bayno intano website daw official language no po di daw bayno nga okon ko kadazan tebenay official language the boss is bundu liwan no di bago bundu no pati nga mantaranaw liwan di mantaranaw nga biti jadi official language do KDCA nga bundu liwan kaya huguan siyo do KDCA nga tundusun kadazan become the minority in KDCA, who is supposed to be in the beginning was the evolved from KCA. The core foundation of KDCA is Kadazan Society. Pinampang. Baino na po di. Na kumuso naha dito ko, di ba? We have lost the battle. But we did not lost the war yet. Ino sebab may kati KSS nga witi di mamay ko bago siya di DSP masol di do again siya di. How can you combine two ethnic like Kadazan Dusun become Kadazan Dusun, the official language? You cannot do that. Bunduliwan wago oral official language kayak di sini. Nababak na di kiwadi do cracking ba seharusnya dusun let the usda handle lah kadazan let the kadazan society handle kiwa bagu do society bagu di KDMR bagu society of KDMR idatu John Anthony ini kiwa do persatuan murut let the murut handle the thing lah adat native apa semua Kadazan will handle our adat native. Dusun will handle our adat native. Sampai I even propose to let it be at least apat huguan seo lah. Huguan seo Kadazan, huguan seo Dusun, huguan seo Rungus, huguan seo Murut. No? Okon ko soul and one only sebab agazoh no dia etnik do Kadazan, Murut, Rungus, Dusun da Sampamagunan outside the country. One huguan seo alone cannot take it. I even propose sometimes do kan ko diha do di huguan seo Tan Sri Joseph nga let him be the huguan seo for the Dusun. Maybe si dato malakon na ti huguan seo Kadazan. Huguan seo Rungus aw kaysay, huguan seo da Murut. Nung KDCA
claim themselves to represent these four biggest ethnic in Sabah, that is Kadazan, Dusun, Rungus, and Murut, then let there be four Huguan Seo lah. Tadi Audi meniu ba? By no di one. Tadi tiatung Kadazan, gaya kay meniu di bagu. Sampai apa tay kay position daw di. Umzia Dr. Jeffrey di bagu diti. Tadi hari bagu di Daily Express. I'm not interested to be the Huguan Seo because I'm already Huguan Seo kadiha. Huguan Seo, kau kita ko gambar lo pot siya dinadi siya bagu de Huguan Seo kiba. Dadi komozon duvo dia Huguan Seo do babay no. Huguan Seo do KDC Huguan Seo do siya Jeffrey kitingan na Huguan Seo no ki. Dari kagi na bako bah aramay ti ki hoy aramay na iti bay na ti gumu Huguan Seo buli ba? Why not? Huguan Seo Kadazan, Huguan Seo Rungus, Huguan Seo Gumurut. Dari these are the leader that can take care of affair of individual. So that the Kadazan will have their own Huguan Seo the Kadazan. Dusun will have their own Huguan Seo the Dusun. No problem. Megatia sebab na po di paguing nga Huguan Seo na po tako di before KDC nga monsopiad nga binino. Tunon ni monsopiad, tun pinampang. Huguan Seo Lasir kamay di. Tun pinampang. Huguan Seo Donald Steven. Tuhun pinampang ang papar. Huguan Seo KDC tuhun da dusun. Aw umingam, aw osin ito binay nga. Iti na pangapi boson ko, yung pay diyaw na po. O magumu, i-record ko di, analogy ko di, video ko di YouTube do. I'm trying to correct the history actually. Because iso na pong songhon ni supo na minamangon ng bishop nga aw bagabuli mamundot. Aw zabuli mo na mo sa cara logic, no, I said evident. No boss ko evident na padagay nga sususan ni yaki kizat da Kadazan do mantado nukragang. No, I need an evident. Kibatay book pinaswat. Omitia. Book pinaswat nga. Pinaswat da British nga tundusun. Tu British minamungan. Okon kono tay mo mantada inait do mohoing no to ko do Kadazan katay ko. Tanga katay ko Iti na pa nga a new version ba iti. But what has happened? The government of Malaysia accept Dusun as an ethnic. So bangsa no di. Murut nga bangsa no di matibay no. Rungus nga bangsa no di. Nadadi ni do bangsa. And so we cannot correct the mistake. Tapi we can move forward and saying that okay, tayo mo nagay do bangsa Dusun, bangsa Murut, bangsa Rungus. Nga itiyan na po native chief nga widiti, adat nga widiti custom nga. Let the Kadazan handle their own kuho. No kibado Huguan Seo da Kadazan, Huguan Seo da Kadazan. Let the Dusun handle the usda. What is the purpose of usda? May kay I saw the function of usda. Sebab everybody is looking at Kadazan Dusun Cultural Association. Sebetulnya usda is representing Dusun. United is advisor na mati usda nga tiada lain tiada bukan Seo. Si GS Sundang ba advisor do usda? Why paing kodoy ti haditi? Usda is supposed to represent the Dusun. Tapi bayno in KDC may kinakulujak di bago. It become a political platform for people. It become a political entity. It is not supposed to be. KDC is for the sole purpose of culture, adat, the indigenous people. But now everybody magi aaw di the top buhapan siga the top Huguan Seo to become one of the strength for their political agenda. Impo on di for the political agenda. Sebab KDC is very big. Jadi sengyan ko na po duman di Huguan Seo mo ko suang politik nga humalap sa sukungon do so biawi di apat etnik diti Kadazan Dusun Rungus ko nga bagi dogo na padi nga no pahogoson na po di hati this cracking kanya
o gumu da asosyasyon susubay, persatuan murut, persatuan rungus, persatuan dusun, mimbuhay di au puas hati do KDC o humapus man tada KDC and the crack will happen. No, if they don't do something with KDC, maybe resolution that there should be 4 Huguansio to represent the 4 ethnic. I think within 10 years, KDCA will become ISO na di. KDCA will become domain bago. Tapi if they realize now that kiwa da cracking daw, tuhuni nga humabus di, mo'y join the persatuan dusun, mo'y join the USDA. Ang kiwa itong kadazan na upuas hati, humabus man ta KDCA, mo'y among do kadazan society of Sabah. Ihuguan di Datuk Seri Panglima Masalaiking. If KDCA don't address this issue, I think it is really kay intelligent na kadazan nga niya minan niya ubaw. Intelligent na kadazan na pahay pagunga. The official language of KDCA is kadazan. Now, no more tabi na in time may website official language na pa daw nga bunduliwan di bago. Hurting na ginabo, keluar na ginabo na tuntun nga kadazan ng KDCA. Ang si Benedict di nga ISO di do ko di sebab naikot na dipinsin di hadium. He's satisfied with what he has done, his position. I don't know what to say lah. Sorry lah, izo na po nga bipartisan sa mga bishop ko above politik, tetapi the blood of Kadazan in me is just saying that what has happened, tuntok ko. It's not too late, may ito ko pisong puho tuntok ko dito. Sasaw sa mga gimunok kibos di mamay ko DSP Masalaiking do okay. Patanduhiyo na ino kaysa Kadazan Society mo taklutong Kadazan ng ko diha. Aminigab diha di. Bah, katuwadan kyo, salita takuti.